Sanibona njani? Asinimukele kwi-Perfect TV sibonga ukuthi niphinde nabuya futhi. Ya sikhona siphethe uthando nesithembu recap yethu yangoLesine. Bafethu once again kwabangazi ama-clip ngesakwazi ukwafaka bafethu uYouTube yasincikisela uthi ushaya ama-strikes awu-2 salele istrike eyodwa washaya le strike sokugcina i-channel iya-terminate nje at all. So in order ukuthi si-avoid ukuthi i-channel i-terminate sizokwazi ukunika i-recap without ama-clip. Siyaxolisa kakhulu nathi besifisa bafethu nani benibona i-effort besiyenza, but uma ufuna ama-clip na igama la Facebook la ungaka Facebook akhona yonke nje ivideo ngala but ingama-clip on Facebook ungangena uthi Perfect ono S Mxolisi TV SA excuse Perfect Mxolisi TV SA on Facebook ungafika wabuka nabanye sebabuka khona. So but mawufuna i-recap singakhuluma nje ngichazela ukuthi kwenzakaleni namhlanje ngihamba ngedwa ke bafethu but sizoqhubha umsebenzi bafethu. I-retreat isaqhubeka ke although abantu abaningi siyabacike retreat abanye bathi ayisapheli ngani nini yaqala ya nathi sakasasho la kwishow ukuthi ayingeke sekukhulunywa kakhulu kwi-retreat phela manje mhlawumbe uhlalile inyanga sesihlalile kwi-retreat which is sele kancane kushaya inyanga izolo ke which is was Thursday episode sibonile ukuthi izinto ziyanga ukushuba kwaMseleko. Into eyenzakalile ke bayaqhubeka ukubuza but konke engiqaphela amakhulunywa uMacele ufila ngathi athekwa yena, ufila ngathi bonke ba against yena. Kanti mina ngokubona kwami akulona iqiniso lelo. Umuntu aba against yena le ndoda engenalo iqiniso which is ubaba uMseleko. Uyobo uMseleko ufika vele ngoMacele ngale and then nje babuza into esimple ukuthi kahle ubani wafika ne-idea yesithembu. UMthembu wayicabanga isithembu ese uMseleko wacabanga isithembu eseqalile ukuthandana noMacele noma uyayikhona vele before. UMseleko kodwa uhlezi ethi mabesho ukusho uMakhumalo uthi isithembu noyesithanda ena 4 years which is wafika nayo idea. So why ke azovumela uMacele athethe over uwe ngathi uyena o-initiate isithembu ukuthi hayi bafethu isithembu anisibona sikhona imina. And then okuvelile uMseleko kuthiwa ifuna izingane ezo-20 lokho akunika ngesense ukuthi khona umuntu ongathola izingane ezo-20 kumuntu kodwa kanjani mfethu. Uqinisile uMacele uzowasho ukuthi mina angiyona ibhingulube phela angikwazi ukuzala ama-piglets awu-20 kanjani, which was not fair vele. Angimazi naye mhlawumbe why noma ifuna sona isithembu ukuthi uzwa nezingane eziwu-20 esithenjini okwenza njani I don't know because angikwazi ukuthi umuntu oyedwa ungafuna izingane eziwu-20. And then into iqhubekile because into econfuse kakhulu nelusa kakhulu ukuthi uMseleko akafuna ukuthi no makhosikazi ngirong ngiyaxolisa yabo, which is kulokho uzuyasho uthi yena mayikhulumo yagwegweza akayi straight to the point. Thiwa uyabona ukuthi ungayi straight to the point wakho uyasilahla ukuthi ufuna ukuthini. Uzowasho sesinonto ukuthi no Mseleko uyabo the time usho ukuthi wena uyagwegweza ingoba thina uyasimislead la endlini, uyasilahla ukuthi ufuna ukuthini actually. Why ungayi straight nje epointini ukuthi mina ngithi. And then another thing futhi evelile lapha although abantu njengoba sazi bafethu sidila nabantu basho into ezahlukahlukene, abantu bakhala abanye bakhala ngoMakhumalo bathi ayingeke ayiMakhumalo ukukhuluma kakhulu hayi bathi ayingeke akehlise kancane so too much manje. Njengoba ngisho ukuthi abathi abaye esadini lodwa bengamanzi, abanye bathi hayi uMakhumalo usehlukumezeke kakhulu uthule kwanele that's why ekhuluma ngako useyabhodla manje. Which is ke nawe into lapha ekhaya ngicabanga ukuthi
khona iside osayida nalo lamakhumalo ukuthi mhlawumbe uthule kakhulu that's why ibhodla or ayingeke umfazi akakhulumi kanje ukhuluma kakhulu. And then umseleko econfuse nabantu. Izolo uthe abantu abamenze ekhotsheni uSisinonto nobaba uNdabeni ethi nababona abantu abangenza ngigule ngihlale esibhedlela ngingaphumi ilaba. Hawu ba confuse yawo amakhosikazi. Waze wabuza uMangwabi uthi hawu akuseyimina manje because wena wawuthi yimina engigulisayo because angifuni ukulalela. Wambuza wathi wena nje wawuthi yimina. Wathi nje wena wawungafuni nje ngithatha isithembu. Wawuthi wena mangithatha isithembu uyaphuma la ekhaya. Uthi uMangwabi vele ngakusho lokho. Ngiyaphuma. Ngasho ukuthi ngiyaphuma vele uma uthatha isithembu. uMakhumalo usho ukuthi hawu akuseyimina manje okugulisayo. So inenza labo mfethu umselo kugcine econfuse yena ekugcineni esho lokho akafuni ukuvuma into ukuthi ngirong. And then another side yebo mfethu beshube kakhulu uMakhumalo ushilo ukuthi yena namhlanje ufisa ukwazi ukuthi wayilethweleni la emshadweni cause ngathi yena wayezele ukuzoshada ethandana nomseleko uPathi umseleko wayinenhloso ezinye uthwezwa ngoMakhumalo bebuya benze ezomshado khona weshuka umseleko yayikhona la ku161 ethe ezomshado uthi wamtshena ukuthi wena awukuzelela ekhaya awukwenzanga ebehleka. So uthi ufuna ukwazi obeyabona ukuthi kunenkulumo yenza ngala ngemuva ukuthi yena ukuthi wayizele ukuzozala lokho yena ahlulekile ukwenza. So ufuna ukwazi ukuthi vele nayibizile ukuzozala noma ibizile nje ukuthi uyathandwa nje bengcene yesitheni mayingasazala akasayinto yalutho. Hayi njengoba wazi umseleko wankwantaza as usual because uhambile wakhuluma kwidiary ekhuluma nomnyeni wakhe ethi esho nje kuba ngisho ethi umsele uMakhumalo ke uyaphuza and futhi uyamdakelwa ethi nathanda umuntu amdakelwe umuntu nje ayidakelwe yena engadakelwa yena that what because akushini ngisho bengampela and uze washe ekugcineni because ukuthi okay abanye abantu le retreat ibasizile ba happy but yena ke manje bayithintile imambe semgodini wayo bazomaza ukuthi ubani kuthule kwanele manje manje ke ayikhala i statement sa because lezo uthi macela uthi uthule kwanele abantu ahade basebemgibele ekhanda and futhi sebemsukelile bayithintile inyoko semgodini manje ke ayikhale asazi ezokhala ngokwenzakalani ke manje ngoba phela kuningi ukukhuluma aye kuningi ukukhuluma kulomndeni lona kuningi kakhulu. And futhi sekutholile ukuthi uMacele uwashaya uMayeni ngesteen how uthi uMakhumalo phela uMayeni wachaza wathi during a pregnancy umpumelelo baba ne break up la the time beba ne break up umseleko ngo2000 wahlangana noMacele bathandana naye shuthi wangena kanjalo ke ukuba uNdlunkulu uMacele khathi kulaba besahlukanele wangena lo esakhulisa ingane wangena wathatha over. And then into esibonayo yona i-retreat mfethu ibisizile cause like oMakhumalo bebehethi kakhulu njengoba esho ukuthi imsizile bakwazile ukubhodla bebe ngcono although phela bengabhodlanga konke but into eningi bayikhulumile to oMayeni wakhuluma futhi mawuthi uyakhumbula azwashada asenandaba umseleke ngenza noma yini askes ane Mangwabe vele nawo ubhodlile umuntu ongakhuluma kakhulu uyena uMacele cause bekhuluma kakhulu kuma diaries but njengoba esho ukuthi yena i-retreat ayibanga impumelelo kuye yabo into kanjalo cause ubengabe open kakhulu naye umseleka I don't think uthole lento ade ayifuna nge-retreat cause mina I think umseleko wayibiza ubaba uNdabe noSisinonto ethi bazosayida naye ethi bazombamba everything yabo
ethi age bazofundisa laba ngesithembu. I think so. Lokho okungenzakalanga ngendlela yakhe because ekugcineni Umseleko yena umuntu olaphana nje o-exposile ukuthi umuntu ongathanda ukulalela as we said on Wednesday episode ukuthi uPatricia i-authoritarian leadership style which is uIndlovu kayiphikiswa. Lokho wrong. Awukwazi ukuba nabantu abawu4 eduze kwakho but wena uzoyedwa. This is not fair. Kade uzofaka kade amakhosikazi abanye because uze washo uMangwabi ukuthi thina sikhona uMakhumalo uMakhumalo sikhona thina sipheleza wena nomfazi wakho nathina like singama cast members. Vele kanjalo egcineni because aba respect akabazi njengamakhosikazi akhe. Angazi nje ubazi njengani. So iyona but finally iphelile retreat sekubuyela normally ezenzeka next week ubaba wakhe yamconfessa kusini ezayo lesizokhuluma nazo ukuthi umithi kanjani awu preventing ngani wazwakhala kumseleke athi agcina ukubona umseleke ekhala kule season bengakakhala kule season khala kakhulu kuleya sitho uqala ekhala ukhalisa usine asazi sibona because ethetha kabi ke yes next week episode ethetha kabi ukuthi wena wathi uMakhumalo umenzisa nge-IVF what but sizokuphathela zona iphelele next week afethu siyabonga indlebe siyabonga nje ukuthi ukwazi ukubuka nathi then ama-clip akhona ngalo ungabuya size uzothola i-recap usubuye ema-clipini ukuze uyi-understande kangcono ungaqala ku-YouTube ngifakile i-Facebook page la ezansi yona ungafika uyilandele ngale then uqhubeke nayo sifollowe lapho ama-clip akhona I think i-recap izoba ngcono mase usuyibukile ama-clip ngala ku-Facebook yeah.